günde biz oruç basında oruç suğabız. Gerçekten cuma günü. Cuma günü çıktıkta başka bir şey verdik. Göbüşerek basılar baralı. Kurusundan başladık. İşte bugünkü günde şolu jide kambayın işleyince bizden. Kırda. Ondan bizden aşık motorsu onlara iş kamaz. Birisi bilen. Olay normalde var. Bugünkü günde indi 1000 gektar azimoylar. Oruç bilen buğday indi bizden. Azimoy kültürü. Ondan tış 1850 gektar orpa, başka yaroy kültürü var, buğdaylar var. Başladık yani. Почти birinci gün degende. Былай нормально işlik болады. Ол да біз. Батырдан ашлық қайта, соны білмейтеміз, өлшеміз. Ертеңгі 6-дан 9-ға қатты ішеміз. 20 білен қайтты бұдай. Орыш 18 білен қайта, 20 білен қайта. Әлі яңғыры яудырыз бір нәрсе, яңғыры уақытында.